amasi menshi cyane twongere dushimire bavandimwe b'abanyarwanda baje kudutera iteka kugira ngo bishore kugenda neza, kugira ngo dushore kwereka abakunzi ba cricket mu gihugu cyacu Burundi yuko cricket mu Burundi ikinwa, cricket mu Burundi ifite abakinyi yiyumviriye neza ati hari abana b'igihugu bafise impano zo gukina runo rukino rwa cricket, ati ni vyiza rero yuko ndaruzana no mu gihugu cyacu. Abantu bari gukina hariya hagati mu mubona ubwo uriya wajugunyaga agapira akoze ibintu bitabaho bidasanzwe, akuyemo umusitari wacu twari twizeye, umusitari w'abakambwe akakuba kumukuramo nuko akubise turiya duti, bivuze ko atazakugaruka, ntabwo ari bugaruke rwose. Muri 2004 ubu inshuro ya mbere u Rwanda rutangira gukina cricket, Julius yakingiye biriya agiye gukora yabikoreraga ikipe nationale. Biraboneka ko rero urukino rumeze neza cyane, Nazalak ko barakora vyiza, Nazalak bariko barakora vyiza hariya. Kuza amanota 6.
muriko murakina n'abantu nyene babakambwe kabisa bakomeye ndetse amateka mu gutsinda abakambwe ba Nigeria.
Elias aramukuye mu Ivo. Pascal Uragabe Bobe n'umuhinga biboneka ko afite technicité mu maboko yiwe ngene atera umupira biraboneka ko afite ubuhinga budasanzwe. Pascal Uragabe yakuye mu mbere na Ibrahim. Yewe ndabona match ari Kaukona nawe yakuye nk'abantu babiri. Arakutora cyane. Andi muri ya position akunda cyane. Muri ya position nyene akunda. Muri wa mwanya mu kibuga cya cricket ariko. Bari biryoshe. Félicitations Bakambwe. Félicitations Bakambwe kabisa. Zake ikineza cyane. Nyanzarake nabo bagerageje. Ikintu cya mbere no gushaka. Ikintu cya mbere ni umuhati. Nuko nabwiye ngo imyaka 20 tugiye kubagereranya kuba kinege ariko twebwe tubonye mufite intego nziza kandi twumvise ko muri no munara hose ni ibintu byadushimishije cyane. Ni ibintu twumva dukomeje gutya uzatera kuba cyane. Komereza. Wabibonye kutukina mu bwenge bwinshi kandi ugisha ibintu uretse no manota murashyiraho ubucuti n'ubuvandimwe effort zose mu z'umubiri wose ukeneye ni mu bwonko ni siporo byose birajyanye. Urukino rwari ruryoshye cyane rwarubereye ijisho by'ukuri. Hanyuma turavye ingene abakinyi bacu bitwaye byagenze neza gose. Abakinyi bo mu Rwanda iyi ekipe bita abakambwe nkuko nyene bitwa abakambwe ngira ngo kubera babimaze igihe kirekire gose. Ubundi bwobwo nawe twatumaze amezi atari menshi gose ariko kandi si make twabahakije, ariko ndizera ko bobo bamazemo imyaka myinshi gose ariko twabahakije mu by'ukuri kuko ugiye kuraba icyo twokwita ubudasa buri hagati ya lands bakoze n'izi wacu. Ubudasa ntabwo ari bunini gose, turigishanya ko twabonye byinshi twungutse byinshi. Rero turizera yuko nk'ubu uwo baduha nk'umuhinga mwiza twabatsinda byinshi. Icyo nosaba yuko tugerageza gukwiragiza umukino hose, tukigisha abana bakiri bato, tukigisha abisumbuye, tukigisha n'abantu bakuze. Nkuko mwayibonye n'abaje gukina bari abantu bafite imyaka 18 n'irenga. Urumva rero cricket abari bose bashaka gukina, abana, abakuze ndetse n'abigeme tukabashiramo kugira ngo bigende neza. Mwabonye ko no mu Rwanda harimo abigeme kandi bita ku mukino kandi bareba ko natwe twagezaho abandi mu bihugu byose bisanzwe bitarayigeramo, tubagezaho ubwo butumwa bwo kuba mwakina cricket. Akabije nta gasanzwe ni ukuba ureba umukinnyi ukuntu arimo n'agakagapira ukamenya ahantu abantu bahagaze, ukareba ahantu washobora gushyira uwo mupira, nta kindi. Ngira ngo ikinini cyane twabatsindishije ni uko ntabwo baramenyeza umubiri ukuntu wanaga wa mupira. Ubundi amanota twakoze menshi cyane ni uko bakoraga amakosa mu kunaga umupira, ariko biva mu gihe umaze urimo gukina umukino. Ni ukuvuga ngo hari misikiri kenshi nakina football, ariko muri football yabona ko ukoresha amaguru, ariko ahangaho ukoresha amaboko cyane. Ni ukuvuga ngo aho ngaho niho hari ikibazo, ariko abatoza bahari ndibwira ko ntabwo ari ikintu cyatwara igihe kinini cyane, kandi ndabona ko bafite akazoza k'ejo keza cyane. Iyi ni ikipe y'abantu batangije cricket, ni ukuvuga ngo ni abantu bayitangije imyaka 20 cyangwa 25 imbere.
ni abantu bageze mu zabukuru nuko ubona basa nkaho ari abana ariko ni abantu bakuru. Dufite amashuri arenga 700 arimo gukina cricket. Dufite abakinnyi mu gihugu bashobora kuba barenga 2000. Ni ukuvuga ngo dufite abana benshi cyane barimo gukina. So iyi abangaba ni abantu bayitangije imyaka 24 inyuma ariko bagishobora gukina kugira ngo batere inspiration ku bana. Hari cricket clinic tuzakora ku bana n'abantu bashoboye kuba bagera ku kibuga gutangira ejo. Ngira ngo bizamara umunsi wose tuzaba turimo kureba abashobora kunaga, turebemo abana dushobora no kwa-identify abana dushobora kuzashyikiriza President na Clinton kugira ngo tumubwire ngo aba n'abana dushobora natwe kureba tubashyireho amaso dushobore kubashyira mu makademi yanyu kandi ngira ngo twashobora kuba twakora muri iyo clinic. Umukino wiyumviriye mu ntumbero y'ubuvandimwe. Urabona kuva cricket itanguye hano mu Burundi nuko abavandimwe bo mu Rwanda batubaye hafi cyane. Abo twari kumwe ubushize mwarabonye ko habaye na formation yindi yabereye muri Asiatique bari bene wacu mu Rwanda. Rero umuntu akoretse ubushuti akoreka urukundo rwiza nawe umusubiriza mu ntongo. Ni muri iyo mpamvu twumviye duti match ya mbere mpuzamakungu bayitangura n'abantu batubaye hafi kugira natwe twifasha. Reke nk'uko namwe mwabibonye n'urukino rwiza cyane urubona rimwe ukasaba gutsinda umutima. Tuvuga twaze kuraba cricket mu bihugu bindi dushobora kuba twaraciyemo kwana rukino rukunzwe n'abantu benshi kandi rufise akamaro kanini mu mubiri. Ni siporo uretse kuba gusa kwa siporo, cricket ni urukino rushyira imbere imibano, ubucuti. Tuvuga duti igihugu nkacu cy'u Burundi byoba byiza cricket naho ihaje kugira intumbero yo kubandanya gusanura igihugu cyacu twunga ubumwe kandi twinonora imitsi. Ikibazo cyiza cyane ni urukino ruko rurakura cyane mu gihugu cy'u Burundi. Uravye ukuntu ugwaruka cyane cyane ruhumbira urukino rwa cricket. Ni kuvuga ubu mu gihe gito cyane cricket ishitse mu Burundi iramaze gushika mu ntara 4. Uravye rero uwo muvuduko wa cricket urabona ko ari ibintu bidasanzwe cyane. Tugerageje kuranya n'indi mikino yaje n'izindi nkino zaje mu Burundi musagiye zitera imbere. Kuvuga ubu cricket biraharura imigwi 22 bakora entraînement kandi bakunda umugwi wa cricket. Kandi muri iyo migwi babwira yuko umugwi ufise abana bakisanga ufise abana 80. Urabona yuko ubitigiriye muje kuronka mu kanya kuri muvandimwe hano mu Rwanda kugira ko bageze ku bantu 200 bogira ibiharuro byihuta mu 22 ucibona ko twebwe mu kiringo gito ibikorwa bihagije kandi bishimishije. Ego nkuko mubivuze imigwi match ale yerekezwa na retour keretse ari urukino rumwe ariko twebwe ko batweretse akarenge k'ubumwe bakatugendera bakarutera iteka uno munsi. Natwe twifuza kubatera iteka mu minsi iri imbere hazubira yago mu gihe bafise umwanya natwe duheze twitegure kubona inkino nyinshi uravye usanga ziri mu bisagara. Bivuze igisagara mu Burundi mu bisagara bya Bujumbura cyangwa ibitaro bisagara bikuru ariko twebwe kwabaye akaryo keza ko kwerekana yuko urukino rwa cricket rumaze gushika kure cyane. Twageze no mu ntara kandi mwabonye yuko imiyabaga y'Azaraki yaterekanye kuri Shimoye kandi murera kanya gushimira abana b'Azaraki baramerita iyo opportunity twabahaye gukina kuko barakunda urukino cyane kandi mu bice twagiye no tugira formation twarabonye ko Azaraki bafise urukundo kuri cricket kwihari. Hari ibihugu maze gusaba match amicale byinshi turafise izindi club zo muri Uganda no muri Tanzania zabisabye match amicale. Twizeye ko bamwe mu baganga ba Tanzania ari bazoza hano twaronke ubumenyi bumwe budasanzwe kubona twahuye n'umugwi
ese umaze imyaka myinshi ubikora neza, tukaba bagerageje gukina nabo by'ukuri badutsinze, mugabo twitanze uko dushoboye kose, turakora amanota, naho habaye amakosa amwe amwe tuzagenda tuyikosora. Murakoze. Amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane kuri we, amashyi menshi cyane. Umugabo yadukubise kandi yakinye neza cyane. Murakoze cyane. Nshaka gutangira nshimira Club Nyanza de Lac. Murakoze cyane kuza, twakinye neza, baduhaye match ikomeye cyane, kandi ikintu nababwira gusa ni cricket umukino mwiza, kandi buri munsi uko tuwukina hari ikintu gishasha turushaho kumenya. So nshaka kubatera courage, babwira yuko ibyiza biri imbere. Imutangwa muri Roy TV, ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Icyo utarabona uterekwa no kuramba, ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV. Ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV, amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV, ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV, ntahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV. Chica,